Kajin im hakajuk bamanta kadai katma jong kajinya tan berkajin ele hakane katma kidon ki parlok jong pi ki bai kumakin yarap ya pi Henry haka kim haka kerdu ki shupe ya pi na jangai kadai katma jong pi ham man ele marwei pi haban kso haka bor la jong shimet Kidan pun ki batan ya pi siapa. Yole se ki dei ki nong yalam pa arsap. Yole se ki dei ka imlang ka salang. Yole se ki dei ki dau ying dau sem. Yole se ki dei ki jinya dei shi ba it matoin. Kila ban dei ru ki parlok jong pi ki banyon pat ki baban ya pi siapa. Hendai dukan mau Hidai pen ya deh. Namar akum kata kelimat. Wat kibriu kibat kisahnya. Bat pi kin syupe ya ka apot jong pi. Henry kin omle na ka benta jong pi. Pihak bantip bagadai kat ma jong pi. Bat kalawe jong pi. Kumta Kito kiba pidang mut bagi pi kumba pi iki kislang panca bat panjangai na pi kin ino pi hakajin sangsot kin ino pi marwei hoy yole se don iwei ne ar kiban don hajan jong pi kita yole se idei shisha ki paralok jong pi haba kibabun balang kilaphet haba Kilap poi syakalanot Haba pilasa satang marwei Tang kambiat iwei ne ar kin sendran pi Teng wat kineru suki pasuki kin jengai na pi Kum mga ong kadai katma Kaba pi marwei pihapan yele Haba kum kane ka kep kanja Ngakwa aban ong pi parlo kaba ite Wat du jing karmen Yele pen ia deh namar don bayu i na shalandet uban yarap pi uta uba pim ju kan mau uta uba pim ju ya long paralok helse abau yoi ba pi sang sot wan yarap pi kumta wat du jingkermen wat randim wat snow kunspet namar ka jinyarap kan wan Bat pinjob ya kita kijinya le paro. Hoy, pian sa doko. Kila mensau. Pidon kajing pang basir kay. Henry kan mau. Kajing im bala aya pi kadai banyai ten. Kumta tu ye im kumbala tau ya pi. Bat na kabanta kalaway kabapi pimpoi perkat. Kanekeng na kwa banong ya pi paro.